5 tips nak kekal mati putih. Tips yang pertama, jangan bersenam. Sebab kalau nak bersenam, susah. You kena tukar baju, kena pakai kasut sukan, lepas tu peluh-peluh, rasa gatal-gatal. Lagi-lagi kalau peha besar, belaga lagi celah-celah peha, luka, tak best. Memang tak best. Memang susah, memang malas. Teruskan malas, teruskan tak bersenam, tengok TV lagi best. Tips yang kedua, jangan berhenti hisap rokok dan vape. Sebab kalau you berhenti, nanti masalah mati pucuk selesai. Jadi kalau dah hisap daripada zaman sekolah, teruskan hisap. Alang-alang dah hisap rokok kan, teruskan. Kalau dah hisap vape kan, teruskan hisap vape. Jangan stop. Sebab datuk-datuk kita dulu, ayah-ayah kita dulu, okey je hisap rokok, okey je hisap vape. Ramai je anak, tak ada pun masalah tak ada pun masalah mati pucuk. Jadi teruskan. Yang ketiga, kalau nak makan, makan je apa nak makan. Sebab kalau lapar, makan. Tak lapar pun, makan. Kalau lebih best, kalau minum air manis. Makan makanan manis. Makan tak payah ikut portion. Apa kata doktor cakap kena jaga portion lah, kurangkan makan lah, kurangkan minum air manis lah. Jangan ikut. Sebab kalau you ikut, nanti you akan selesai masalah mati pucuk. Sebab you nak kekal mati pucuk, teruskan macam. Yang keempat, ini satu benda yang menarik juga. Kalau dah terbiasa dengan onani, teruskan onani. Jangan berhenti. Kalau 3 kali sehari, buat 5 kali sehari. Kalau dah 5 kali sehari, buat 10 kali sehari. Sebab apa? Biarlah kekal mati pucuk. Itu nasihat doktor. Dan yang kelima, kalau tidur, jangan tidur awal. Sebab apa? Kalau tidur awal, nanti hormon you stabil. Lepas tu, you akan rasa fresh. Tak, jangan. You tidur lambat. Main game ke, tengok Netflix ke, buatlah apa-apa. Jangan tidur 2 pagi, 3 pagi. Itu adalah boleh menyebabkan you akan kekal mati pucuk. Cuba korang komen, apa lagi tips yang boleh menyebabkan you akan kekal mati pucuk.